Raida sayatay hapainai illegal migrant te Rohingya rogno rutuk kariwai kifulrei rohana bagai Ministry of Home Affairs ni faising te kaisa notification shaklai jakmani a notification no rwkhwlainai hasni kereng jagao Raida sayati faijak illegal migrant te Rohingya rogno pushback khlainani te rutuk kariwai kifulrei rohana bagai khorang tisalaimani nukjakha fiabatini juntalni chiba salmari Koktisalo Kalyanpur constituency by Khobjak Pramod Nagar Arsepara village committee CPIMni Kazam MLA Molindro Chandra Dasni Tifangbai Kasha Panda Khlaijakna Tongmani Fiaba Kalyanpur Tipra Motha block committee ni Kasko Gorob Deborma Okoglam Pandano Khanamaya Gulo Logino CPIMni A Pandano Khlai Relia Kifli Rwkhwlainai CPIMni Panda Khlaina Hanai Fainai Rok Abai Baksha Himbotok Rally Khlaimungni Bishingte Arseparawo CPIM Matongya Hanai Khorang Kotor Tishawi Himbotok Rally Khlailekha Abai Baksha Raida Sayate Hapai Tongfainai Rokno Rwkhwlainai Bagai Mungsha Kok Tangai Shaya Hanibo Tangai Khorang Tishaya Hanibo Khorang Tishalekha Himbotok Rallyo Tipra Mothani Bana Tishawi Osalo Tipra Mothani Bana Yagotiyoi Himbotok Rally Khlailekha Kalyanpur Tipra Mothani Adongra meeting Ares para biswa CPIM matongye Ares para biswa CPIM matongye CPIM hi CPIM hi CPIM ni meeting bangsal makhainai CPIM ni meeting CPIM hi Bidi se haboi tongmani CPIM no kaisa baro kok tisaya Bidi se haboi tongmani CPIM no kaisa baro kok tisaya CPIM hi CPIM hi CPIM hi CPIM no kaisa baro kok tisaya meeting Ares para biswa CPIM matongye Ares para biswa CPIM matongye CPIM hi CPIM hi CPIM ni meeting bangsal makhainai CPIM ni meeting CPIM dur hato Ares para CPIM matongye Ares para biswa CPIM matongye Ares para biswa CPIM matongye CPIM hi CPIM hi Ares para biswa CPIM matongye Ares para biswa CPIM matongye CPIM hi CPIM dur hato Ares para CPIM matongye Ares para biswa CPIM matongye Ares para biswa CPIM matongye CPIM hi CPIM hi Ares para biswa CPIM matongye Ares para biswa CPIM matongye CPIM hi ayo বাংলাদেশে বড় কমিটি করে সিস্টেম কাইসা বড় অফিস আyo দাদা এখানে আপনারা আসার কারণ কি হ্যাঁ একটু বলেন দাদা আসার কারণ কি এখানে আপনাদের এই যে ঘরের মধ্যে বৈঠকটা একটু বলবেন না হ্যাঁ সকলের সাথে কথাবার্তা বলে লেগেছে হ্যাঁ কিসের ব্যাপারে যাতে শান্তি সম্প্রীতি থাকে হ্যাঁ কিসের ব্যাপারে গরুয়ার সবার মধ্যে এতজন লোক কিসের ব্যাপারে